إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي علماء المتقدمين والمتأخرين والشهداء والصالحين جميع الأنبياء والمرسلين أهل المعلى في مكة المدينة وإلى الشيخ عبد القادر الجيلاني حامي يزيد المستومي أئمة المجتهدين أئمة الأربعة إمامنا غزالي إمامنا الماتريدي إمامنا أشعري الشيخ معروف القرهي وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأخواتنا وخواتنا وعمامنا وعماتنا وجدتنا وجداتنا وقربتنا وأهلنا مشايخنا وجميع أساتذتنا من الأولين والآخرين هدية كخمسائكم أرجك حرس معروف عبد السلام عبد السلام ولك من الدين معروف وإلى روك معين كسيحب الدين كرئيس كناراوي حج مزكي ثم إلى روك يكون مكرني ولك حسن بدكات ياسم نور بدكات وما إلى روحي من هارون الرشيد بندungan ثم إلى روحي مسايح بدكات مسايح ستوغري وأصولي مبرم خصوصا لروحي المرحوم أستاذ محضاري أستاذ بغاوي أستاذ بصاري أستاذ الدين أستاذ عبد العزيز ولأستاذ رسلان وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحصل الله جميع حاجاتنا ومقاصدنا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدين والدارين amin amin ya mujibas sa'ilin. Diulang di atas sekone di atas fataro mongko ningali sapa sira i'tiqadal ami ing i'tiqate wong bodho pitsabati ing dalem netepi iman utawa i'tiqad kataudi koyok gunung asyamihi kang luhur la tuharrikuhu ora ngowahaken ing ami apa adawahi gegeran mane wasawaiki lan pira-pira bledeng sampeyan bikul ningali ndek kepercayaan orang bodoh ing dalem netepen ndek kaiktikot oleh Imam Ghazali Ibn Dingaki katau di Syami hajak gunung seteki karena gunung teki la tuharrikuhu dawahi wasawaik tidak merubah dekah i'tiqadal ami panapa gigiran ben panapa bledeng jadi i'tiqade wong bodoh niku tak gempang goyah tak gempang terpah oleh angin tak gempang rebu tak gempang tumbang niku karepe wa aqidatal mutakallim lan ningalono sira ing akidah wong mutakallim ulam wa aqidal mutakallim lan akidah wong mutakallim al harisi kang jaga i'tiqadau ing i'tiqade mutakallim bitaksimatil judali kelawan pandumani ilmu mujadalah ka khaitin kaya ular-ular mursalin kang digelar fil hawa ing dalam awang-awang tufi'uhu nggoyahaken hu ing mursal apa arriyahu pira-pira angin marrotan ing dalam saambalan hakada kaya mengkini ngalor wa marrotan lan ing dalam saambalan hakada kaya mengini kaya ngene ngidul coba tengalen akidah orang mutakallim. Orang mutakallim neko akidahnya keluar dari Al-Quran, keluar dari hadis. Neka gocaki akidatul mutakallim. Keluar dari Al-Quran, keluar dari hadis. Akidah mutakallim niku al-harisi i'tiqadahu seaja gada i'tiqad mutakallim
dengan pan dumnah ilmu mujadalah. Jadi hasil ilmu mujadalah para padu seperti bola segelar bereneng bengabeng. Hajat sampean ngentong bola bengabeng. Tentunya digoyahkan oleh angin. Situng ketika ada laut, situng ketika ada daja. Jadi tidak tetap, bola niku tidak tetap norot arus angin. Niku hasillah akidana orang mutakallim yang hasil dengan ilmu mujadalahnya dan keluar dari Al-Quran dan hadis. Ilaman kecuali wong silai sami akang rungu sopoman minhum saking yosin di ahlas salah, kecuali mutakallim sengeding deka ahli salah, de orang saya ahli bagus. Dalilal i'tiqad eng dalile i'tiqad fatalaqqafahu mongko nampani sapa manhu eng dalilal i'tiqad taklidan krana taklid. Kama talaqafah kaya oleh nampani sapa man nafsal i'tiqadi ing kahanane i'tiqad taklidan krana taklid. Kecuali orang seselamat mutakallim niku apabila merengaki dalil yang diambil dari soleh, dari dari orang ahli solah. Patalak kofahu, makan remah orang ke dalil i'tiqad kalaban taklid kaja oleh nampanin orang dekat nafsal i'tiqad taklidan karena taklid. Idla farqo korona ora ono betani iku mawujud bitaklidi endalem taklid baina ta'allumid dalili antarani belajar dalil atau ta'allumil madluli utawa belajar perkara kandi kang nuduhaken. Jadi ada bidan endalem taklid di antara belajar dalil utawa belajar perkara nuduhaki. Jadi patal kinud dalil mongko utawi mulangi dalil iku syai'un suwiji-wiji wal istidlal utawi ngalap dalil bin nadri kelawan angen-angen iku syai'un akhar suwiji-wiji kang wenih ba'idun kang adoh anhu saking talqin. Maknan denten dining muruk dalil aneka syai'un sesuatu, sedangkan istidlal montud dalil kelaban ngena-angen yang ngena-angen iya alam ri asal kan tade pas beda mon asal tade pas beda tamton beda orang sema beda risapa ya Allah niku nyaman istidlal bin nadri niku syai'un akhar sesuatu selain sejauh anu tadi talqin. Summa sobi mongko kari-kari utawi sobi kembali lagi dak masalah nak kana summa sobi kari-kari summa sobi mongko kari-kari utawi bocah idza maqa'at kalani tumipo apa nasfuhu cukuli sobi ala hadhil aqidati ing atase ikilah akidah ini stagola lamun ketungkul lamun sibuk sapa sobi oleh sibuk bikasbid dunya kalawan golek dunya lam yamfatih mongko ora kebuka sapa sobi lam yamfatih mongko ora kebuka lahu maring sobi apa wairu waliyani hadhil aqidah. Summas sobi kemudian nak kana apabila tomebe emban napikla masar majena nak kana neko akidah pon akidah mantap pon saya akidina lasarin setelah akidana saya ampun benar mengikuti ahli sunnah wal jamaah kemudian nak kana niko sibuk kalaban nyari dunya ini istaghala bikasbid dunya dan mun saneka lam yamfatih lahu ghairuha maka nak-kanak neko tak gebuka selain ilmu akidah ni ketok tak bisa atambah lam yamfatilahu wairuha walakinnahu lan tetapi ni sabi iku selamat sapa sabi fil akhirati endal akhirat bi'tiqadi ahli al-haqqi kelawan i'tiqadi ahli bener. Cuman nak-kanak gelak bisa selamat ning akhirat karena i'tiqad seh tak nyere seh tak menyimpang dari Al-Qur'an dan hadis sekocan i'tiqad ing ahli sunnah wal jamaah idlam yukallifu krono ora merdi-merdi opo asyar usara
ijlafal arab ing wangkote wong Arab aksaroh ing luwe akeh minat tasdiki saking benderaken al jazimi kang mantep bidohiri hadhil aqaidi kalawan dohiri ikilah aqaid. Id lam yukallif karena tak maksa panapa syarat syar'i tak maksa dek kabengkot dek bengtambeng orang Arab selebih banyak dari napikila nastik menderaki semantep diri dohir aqaid ikan. Jadi pon cokop nika panan cokop aqaid nika endal masuk Islam endal menetapkan Islam. Pa amal bahsu mongko anapun utai bahas wat tafsisu lan niti-niti. Wa ammal bahsu mongko anapun utai bahas wa tabtisu lan niti-niti wa takallapulan merdi-merdi wa takallapu nazmil adillati lan merdi-merdi runtutani dalil palam yukallifuhu mongko ora merdi sapa ahli syar'i hu ing nadmil adillah aslan hale babar pisan. Adapun bahas ben tabtis anik ben napikila memaksa untuk menyusun beberapa dalil. Ahli syar'i tidak memaksakan sama sekali. Jadi korla oning napakila seperti mana wujud oning cak niku Allah badah apa dalil cukup niku pun. Ketong langit petong bumi mana bingakui dalil secara ijmal mana bingakui dalil tafsil. Niki pun saben pun mari kita lebih kula caran rodok panjang sedikit. Wa in arada lamun ngarepno sapa ya si sobi wa in arada lamun ngarepno sapa sobi ayakun salah wa in arada lamun ngarepno sapa ya si abad ayakuna ing yen to ana sapa abad iku min saliki tariqil akhirah setengah saking wong kang ngambah dalani akhirat wa sa'adahu lan nulungi ing abad apa at-taufiq pitulung hatta staghola wa sa'adahu lan nulungihu ing abad apa at-taufiqu taufik hatta staghola saenggo sibuk sapa abad bil amali kelawan nglakoni mane walazima lan netepi sapa abad at-taqwa ing wedi maring Allah wa nahalan nyeka sapa abad an-nafsa ing hawa nafsu minal hawa saking kekarpani nafsu. Mani wastagholalan sibuk sapa abad biriyadati kelawan riyadah wal mujahadalan mujahadah jawabe infatahat mongko dadi kebuka lahu maring abad apa abwabun pira-pira bab minal hidayati saking hidayah taksibu kang buka apa hidayah an haqaiqi hadhil aqidah saking hakikate ikilah akidah oleh buka binuril ilahi kelawan nuril kang bangsa ilahi yukda bukan diseleh apa nuril ilahi piyo qalbihi ing dalem atine abad bisababil mujahadati kelawan sababe mujahadah tahqiqon krana nyatakaken liwakdihi maring yosindi maring janjini Gusti Allah azza wa jalla. Dadola karep niku lamun abad wa in arada ayyakun min saliki tariqil akhirah lamun beda orang neko keangku nyari jalan akhirat benolong enda orang panapa pitulung Gusti Allah sampai orang neka sibuk kelaban ngelakonin amal sesai ben netepen takok de Allah benyawin nortin nafsu ben abad neko sibuk kelaban riyadah dan mujahadah lamun orang nikah ponas nikah abad nikah ampun ngelakuin tidak nikah in fatahat lahu abwabul hidayah maka dibuka untuk orang nikah pan labeng hidayah dari Gusti Allah. Jadi hidayah niku tunggu nikah tunggu amal takwa nahan nafsi anil hawa istighol kalaban riyadah istighol kalaban mujahadah baru dengan Allah buka pintu-pintu hidayah dari Allah taksifu an haqaiqi hadil aqaid hidayah niku yang membuka depan kenyataan niku aqaid kalaban nuril ilahi yukdabu fi qalbihi sesabak ning atena abad. Mar kenapa? Bisababil mujahadah karaban sabab mujahadah nemen-nemeni tahqiqon liwadihi karena anyata akidah janjine Allah azza wa jalla idza qala karena dawuh sapa Allah
Niku dawuh Allah sebenarnya surat Al-Ankabut nomor 96. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Walladzina utawi wong akeh jahadu kang nemen-nemeni sapa ladzina kalian seongguan pina ing dalem empina ing dalem kula ing dalem agamani kula lanah diyannahum yaktini nuduhaken temen sapa kula hum ing ladina subulana ing dalani kula orang banyak seongguan keangkui nyari kebenaran ing dalem agamani Allah tentunya dengan Allah diberi hidayat tentang jalan-jalan yang menuju Allah wa innallaha lama'al muhsinin. Saungkun Allah Ta'ala bersama orang-orang yang muhsinin, orang-orang sebaik. Wa huwa utawimma subul nik maknani iku al jawhiru suco an-nafisu kang indah. Subul niku jalan menuju Allah niku adalah pentingake dengan soca seindah. Alladzi huwa kang utawi yosindi. Alladzi huwa kang utawi jauhir iku wayatu imani siddiqinah katoke imani wong siddiq kabeh niku subulana hadia iman Abu Bakar Siddiq ben iman para sahabat wal muqarrabina lan imani wong kang padha parek maring Allah wa ilaihi lan maring nur kelakan berarti kunto alladzi nur cahaya Allah nuril ilahi. Orang ni kalamun ampun netep pendek ke perintah Allah jauh indak larangna Allah ban orang takut dak Allah ban sibuk kelaban riadah ban mujahadah maka keluarlah cahaya-cahaya Gusti Allah nuril ilahi sebenarnya empenggalin orang ni yang dibandingkan kuno al jawahir an nafis subul niku jalan niku adalah suco seindah huwa alladhi huwa wayatu iman siddiqin kato ka iman orang siddiqin kabeh wal muqarrabin wa ilailan maring nur al isyaratu utawi isyarah bisirri kalawan sir maksud kunton eko isyarah kalawan sir nur niku isyarah ki kalawan sir alladhi ukira kan ditetepaken apa ya sing sir bi sadri Abi Bakar Siddiq ing dalem dodone Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq nikah adalah iman aja nikah, iman aja kibudan nurul ilahi, cahaya ilahi. Eko isitung bakto kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keterangan ayat apa yang lebih dari makanan kita saya akan laku di malam telu malam disuruh infakkan. Ada berkat Sayyidina Umar radhiyallahu. Sayyidina Umar kok keterangan ayat daya. Dari mangko kakek. Ampun kanjeng Nabi, kula siap kula tunya kula kaangkui li ila ikan matillah kaangkui berjuang agama Allah bagi kapi tunya kula kaangkui neka cuma kula cuma atina laku kula ada erlaku to semuanya diserahkan untuk berjuang agama Allah cuma atina ingon laku to kok mungkin cuma atina lah satu bulan kaangkui ingon laku bening Sayyidina Abu Bakar di kula tunya kula korban akikia kangkui berjuang agama panjenengan kangkui berjuang agama li ila kalimatillah cuma kula tak adina apa cuma adina Gusti Allah niku tok nikulah imani siddiqin tadi Sayyidina Umar Siddiq napa kala Sayyidina Abu Bakar niku imannya di atas Sayyidina Umar Sayyidina Umar ki adina laku sedangkan Sayyidina Abu Bakar adina Gusti Allah Apacaan Allah perkara laku ni kau deer tak deer napa pacaan Allah kul atina Gusti Allah. Kunto sampai dapat dak nikah. Bisodri Abi Bakrin endal mendodoni sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hai sufadullah endal sekirani ngungkuli sahabat Abu Bakar bi kalawan sir. Hai sufadullah endal sekirani ngungkuli sahabat Abu Bakar bi kalawan al khalqa ing makhluk. Ada ngembetin dak keimanan sahabat Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Umar jauh. Sayyidina Umar ki adina laku. Adapun Sayyidina Abu Bakar cuma Sayyidina Gusti Allah. Artinya pasrah de Gusti Allah. Lah karena orang pasrah tentunya bi Allah taala jawab.
ning ayat kasebada wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah ada tiada orang makhraja, jalan keluar. Barang siapa yang pasrah kepada Allah, Allah akan menyukupi. Dengar. Jadi karena niku pasrah ada Allah, niku ecokopen Sayyidina Abu Bakar oleh Gusti Allah. Niku pun imani Sayyidina Abu Bakar niku. Hayat mendapat derajat. Bihasabi darajatil mujahadah, kalawan milang-milang piro-piro derajat wong mujahad. Mane wa darajatil batin lan derajati batin pinazopati ing dalem bebersih wa taharati lan sesuci. Ngiring derajat batin ing dalem bebersih ban sesuci bersih. Wa taharah amma siwallahi taala saking barang kang sak liyane Gusti Allah. Tapi ada yang kepada apa-apa dunia niku. Da Allah kabeh. Da iya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita enggak bisa bergerak, enggak berdaya kecuali kalaban pertolongan Allah. Kula sampean tak bisa nyere dari perkara maksiat kecuali dari pertolongan Allah. Niku bon. Jadi kuat derajat batin pinadwa wa tahara amma siwallahi ta'ala saking barang kang sakliyani Gusti Allah. Mani wa fil istidha'ah lan ing dalam amri padang binuril yaqini kalawan nuri yakin. Mun yakin niku mantep ning ati kula panjenengan bada istidha'ah bercahaya. Wadalik utai mungkun-mungkun bedani ing kisah pudali kasir bidana tak padan ing kisah pudali kasir kata pawutil khalqi kaya apote pira-pira makhluk pi asrarit tibbi endalem rahasiani ilmu tib ilmu kedokteran wal fikhilan ilmu fikih wasairin ulum lan sekarini pira-pira ilmu sama ing kisah pudali kasir niku kebuka mungkun rahasia niku tak pada pancen enggak sama nih. Kula sampean tak pada, sampean bin A tak pada, B bin C tak pada dan seterusnya pun. Hajat apota hajat tak pada makhluk ing dalam masalah ilmu dokter ben ilmu fikih ben pan itu enggak sama. Pentera ilmu kedokteran, pentera ilmu fikih, pan sakarana ilmu niku bisa berbeda-beda. It yakhtalifu krono beto apa dalik mungkun-mungkunu apa dalik mungkun-mungkunu kan ditutur biikhtilafil ijtihad kalawan sulayani ijtihad teman-teman niku kajian ijtihad niku oleh teman-teman nyari pengalaman tentunya mas ilmu dokter ilmu fikih utawa ilmu sekarang panburapan ilmu dengan ikhtilafil ijtihad dengan terbitana oleh teman-teman ni wahtilafil fitrah lan sulayani kedadian tak pada bidakai endalem yosen dilandepi akal tak pada endalem kejadian endalem masalah landepi akali wal fitnati lan limpati akal wa kamalan koyok tini barang latun hasaru orang kerok diringkes apa tilkad darajatu mungkun darajat bade kuntoh tak bisa diringkas pan berapa derajat ngereng mujahadin napa ngereng ijtihad ngereng oleh teman-teman ni pakadalik mengko koyok mungkun latun hasar hadi utawi iki masalatun utawi iki masalah fa in qulta mengko lamun ngucap sapa sira ta'allumul judali utawi belajar ilmu mujadalah wal kalamilan ilmul kalam niku tauhid niku keluar dari Al-Qur'an keluar dari hadis niku ilmul kalam fa in qulta ta'allumul judali utawi belajar ilmu mujadalah ilmu bantah-bantahan wal kalamilan ilmul kalam iku mazmumun diwoto ecati oleh syar'i kata allumin nujum koyok belajar ni ilmu lintang ilmu bintang mon kemes berempat
mun selasa berempah ya Turki niko nyaman ilmu nujum jaja berimpah atib da manon dengar niko ilmu nujum kata almin nujum niko mazmuma juga au huwa utawa utawe ta'allumul judal wal kalam iku mubahun diwenangaken au mandubun utawa disunnataken beda yang mengatakan ilmu mujadalah ben kalam niku adalah mazmum, ada orang yang mengatakan mubah atau mandub. Opo ilaihi ta'allumul judali. Fa'lam muqawar wasira. Rici bener kata, fa'lam muqawar wasira anna linnasi satun iku kadwi manungso. Bihada dalam ikilah ta'allumul judali. Uluan piro-piro ngeluhuri kang ngliwati hat kang ngliwati wates wa israfan lan tegese laluihan mungkin yang mazmum adalah ilmu mujadalah dan ilmu kalam yang melampaui batas niku yang mazmum bi atrafin dalam pira-pira ara-ara istidik pamin qailin mongko iku setengah saking wong kang ngucap annahu ing satun ilmu mujadalah lan kalam iku bid'atun bid'ah wa haramun lan haram. Ada sebagian orang yang tebuaki ilmu mujadalah dan ilmu kalam niku tergolong ilmu sebid'ah dan haram. Wa innal abdalan satuni kaullah in laqi wa innal abdalan satuni kaullah in laqiya in laqalamun ketemu sapa abda Allah ing Allah azza wa jalla bikulli dzambin kelawan sakabehane dosa sibat syirki kang saliyane syirik iku khairun luwih bagus lahu kadue abad min an yalqahu ketimbang saking yen to ketemu abad hu ing Allah bil kalam kalawan ilmul kalam niku sing aranane bid'ah ben haram saungkun kabul lamun pangki bareng Allah taala kalaban nyambi pan berepan dosa selain dosana syirik niku lebih bagus orang niku ketemu dengan Allah orang ko napikala kalaban ilmul kalmin ayyalqahu bil kalam wa min qailin lan iku setengah saking wacap innahu satun ilmul judal wal kalam iku wajib wa fardun lan fardu ada sebagian orang belajar ilmu mujadalah dan ilmul kalam niku tergolong wajib ben fardu iku tetap sel pola imma alal kifayah ono kalani fardu kifayah au alal a'yan utawa fardu ain. Fardu niku berdua. Bedekalana fardu kifayah satune yo sendi niku sing arane tak panape niku wajib ben fardu wa innahu lan satune ilmul mujadalah wal kalam iku afdalul amali luwe utamane amal wa lal qurabat lan luwe pira luhur-luhure pira-pira ibadah loh. Jadi kuntone banyak pendapat masalah ilmul mujadalah kalaban ilmul kalam. Banyak pendapat di sini.
fa innahu muqassatun niyasi ta'allumul judal wal kalam iku biha tahqiqun nyataaken iku tahqiqun nyataaken utawa nahqiqaken la ilmi tauhid maring ilmu tauhid lah mun pancen ilmu kalam kudu tahqiqin ilmu tauhid maka hukumi ilmu mujadalah wal kalam hukumi wajib atau fardu wa nidalun lan dadinula bid'ah andinillahi ta'ala saking agamani Gusti Allah Ta'ala banyak niku macam wa ila tahrim lan maring haram ada lagi yang mengatakan ta'allumul judal wal kalam hukmi haram dhahabah bicara sopo as-Syafi'i Imam Syafi'i wa Malik wa Ahmad bin Hanbal Imam Syafi'i Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbal wa Sufyan wa jami'u ahli hadis lan sekabin ahli hadis minas salaf saking ulama salaf qala dawuh sapa Ibnu Abdul A'la rahimahullah sami'tu tau krungu sapa ingsun Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu kok pernah pereng de Imam Syafi'i yauma nazarah ing dalem dinani bantah-bantahan Imam Syafi'i Hafsah al-Farda ing Hafsah al-Fard bantah kalaban orang nyaman Hafsah al-Fard wa kana lan ana sapa Hafsah al-Fard mim mutakallimil mu'tazilah setengah saking ahli kalami wong Mu'tazilah yaqulu dawu sapa Imam Syafi'i la ayyal qallah azza wa jalla yaktini utawa ele ketemu ing Allah azza wa jalla sapa al abdu kaula tamtunya orang bertemu dengan Allah hamba bertemu dengan Allah bikulli dambin kalawan sekabehane dosa ma khalas syirk ma ing barang kholakan nyeliani apa ma asyirka ing syirik billah iku khairun luwe bagus lahu maring abad min an yalqa ketimbang yanto ketemu sapa abad hu ing Allah bisyai'in kalawan suwiji-wiji min ilmil kalam saking ilmul kalam dadi mun orene ko nyambi pan berpantu sak ki pendenen daripada nyambi ilmil kalam niku dawuh Imam Syafi'i bakto bantahan dengan Hafsah al-Fard jadi di enek kunto nakla Imam Syafi'i menanggapi bahwa ilmul kalam niku coba ilmu mujadalah niku coba walaqad sami'tu lan teman-teman krungu sapa ingsun min Hafsin saking Hafsin kalaman ing kalam la aqdiru ora kuwasa sapa ingsun an ahqiyahu ing yen to nyeritaaken sapa ingsun ing kalam pernah kok keding dari Hafsah ngeding dak debu engko tak bisa tak mampu sengko untuk nyeritakake dak debu wa qala lan dawu sapa Imam Syafi'i aidan halimani qatala tu teman-teman ningali sapa ingsun min ahlil kalami saking ahli ilmu kalam ala syai'in ing atase suwiji-wiji madonan tu ora nyono sapa ingsun ing syai'in qat babar pisan wala ayub talah yaktini utawi oleh dicoba sapa al abdu ka Allah bikulli ma kalawan saben-saben barang naha nyegah sapa Allah Gusti Allah anu saking ma ing barang ada kang nyeliani apa ma asyirka ing sirik khairun iku luwih bagus lahu maring abad min an yandura ketimbang yen to bicara sapa ya si abad bil kalam ing dalem ilmul kalam maknana pon kesimpulna kuntoneko masalah ilmul mujadalah kalaban ilmul kalam pan berempan tanggapna ulama bada yang mengatakan madmum bada yang mengatakan fardu bada yang mengatakan mubah, bada yang mengatakan wajib. Jadi tengalen situasi kalau ikunto dak meriah. Iko suatu pengalaman dak kula sampean. Cuma saya penting nek ilmu kalam kemeriah. Ilmu kalam yang keluar dari Al-Qur'an dan hadis. Keluar dari Quran dan hadis. Bukan ilmu kalam sebagai dasuki, bukan ilmu kalam sebagai kifayah, bukan. Ilmu-ilmu yang keluar dari Al-Qur'an dan hadis. Insyaallah ning Jumat boleh dapat dak nikah. Dak masalah ilmu kalam yang memang keluar dari Quran dan hadis. Dak jangan cah kulo tak bisa nerusake kulo ki entar jalan mernekan. Mungkin ada tak cakacang ya. Menabi beda salah lopot tak langkonyok nibu pengoporan ya. Ngiring nos Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali ulama'il mutaqaddimin wal mutaakhirin wasyuhada wassalihin jamil anbiya wal mursalin ahli al-ma'la fil Makkah al Madinah wal Syekh Abdul Qadir Jalani hamidun al muslim aimatul mujtahidin ikirma kidak kestajana kuru kula panjenengan stajah
Juga kirim akidah arwah-arwana keluarga aku panjenengan saja. Manabi arwah-arwah niku tempat akini tempat saya tak sai di sisi Allah. Semoga ipindah ada ke raudhatun min riyadil jannah. Manabi kula panjenengan di hajat baik duniawi atau ukhrawi. Mantar benar Allah Ta'ala paringin kemudahan, paring kesuksesan. Amin, amin. Kalaban barokah Fatihah. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الحمد لله